Ndagushuhuje. Ese ugeze wumva ibintu by'amarozi mu gisirikare cya Tanzania mu ntambara ya Amin Dada wa Uganda, igihe Tanzania bari bahanganye mu mwaka w'1978 no mwaka w'1979 ubwo Tanzania yarwanaga n'ingabo za Amin Dada. Ibyo bintu babyibuka bavuga ko Tanzania ishobora kuba yarakoresheje inzuki cyangwa se amarozi bakagwisha imvura kugira ngo amasasu atabasha kuba yabageraho, bakataka vuba mu mezi atarenze 3 bakabafashe umujyi wa Kampala. Ibyo bintu bigeze kubyumvaho amarozi mu gisirikare cya Tanzania. Ariyo mpamvu amaleta menshi atinya igihugu cya Tanzania ku rugamba ngo buriya n'abantu dasanzwe, uretse ko nubwo batinya wenda igihugu cya Tanzania igisirikare cyayo kirakomeye mu by'intambara kuko gitozwa n'ingabo z'Ubushinwa ndetse n'izindi ngabo zikomeye hano ku isi. Hanyuma rero tugiye kugenda mu ncamake y'amateka y'intambara mu gihugu cya Tanzania ndetse n'imvururu z'uyu munsi zihari. Murabizi ko hariho imyigaragambyo muri Tanzania. Uriya Diamond ni umuhanzi ukomeye muri Tanzania. Politike, kujya muri politike uri n'umuhanzi byamaze kumugiraho ingaruka, yahunze igihugu. Ariko kandi hari ukuntu ubona kutakwepa politike yari kuba kuri umustar mu gihugu, bikangombwa ko usa nkaho wegera ubuyobozi cyane kugira ngo izina rye rirusheho kuzamuka. Ariko urumva ko nabyo bifite ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kandi subscribe hanyuma kandi like, dukomeze tuganire mu ncamake z'amateka y'intambara n'imvururu mu gihugu cya Tanzania. Ibyo tubyamenye tubivuyemo, ariko warigeze kubyumvaho. Mbere y'ubwigenge no kuva mu kinyejana cya 19 abakoloni b'Abadage Jeremiah East Africa nibo bayoboraga aho Tanzania uyu munsi iri. Icyo gihe yari mu mwaka w'1880 kugeza mu mwaka w'1918. Habaye rero intambara bayise ngo imaji mwaka w'1905 kugeza mu mwaka w'1907. Twavuga ko ari intambara ikomeye y'abaturage b'Afrika barwanaga n'abakoloni nyine b'Abadage. So abaturage rero barenga 250 barishwe, bahise bicwa. Yari intambara yo guharanira ubwigenge nyine n'ubwisanzure cyane cyane ku bwoko bw'Abatanzania. Nyuma rero y'ubwigenge mu mwaka w'1961 Tanzania yabonye ubwigenge nyine icyo gihe. Hanyuma ihita ihuza na Zanzibar, biba ibyo bise mu mwaka w'1964 bita ibyo bise United Republic of Tanzania. Ntabwo bigeze bagira intambara yeruye mu gihugu cya Tanzania kuva icyo gihe cyose, iyo twakwita civil war. Igihugu cyaranzwe n'amahoro ndetse no mu bihugu by'akarere bitangira gutangara igihugu cya Tanzania ko nta ntambara, nta bintu by'imvururu bijya bihaba. Gusa twavuga ko Tanzania ifite ikintu cy'umwihariko cyerekeranye n'imyigaragambyo, kuko imyigaragambyo ntabwo ari ubwa mbere bari, nubwo nta ntambara yeruye ijya igaragara mu gihugu cya Tanzania, uretse mu gihe cya Amin Dada washatse kwataka Tanzania bakamuhindukirana bakamukubita umufirizo kugeza ahunze igihugu, hanyuma akajya muri Kenya. Ibyo sinshaka kubitindaho, tuzabigarukaho kindi gihe. So intambara rero ya Uganda nayo reka tuyivugaho gatoya. Narimo babwira mu mwaka w'1980 kugeza mu mwaka w'1979 iyo ntambara yari ya gisirikare nyine cya Tanzania, nayo byarangiye Tanzania yivanze muri iyo ntambara. Yabaye hagati ya Tanzania yari iyobowe na Julius Nyerere na Uganda uyobowe na Amin Dada. So impamvu rero abasirikare ba Amin Dada binjiye ku butaka bwa Tanzania yari nayo itangira kwihimura, yihimura ku ngabo z'Ubugande za Amin Dada, ndetse ziranarwana zigira mu mugwa mukuru wa Uganda ariwo Kampala. Icyo gihe ari mu mwaka w'1979 zita zikuraho immediately ubutegetsi bwa Amin Dada. Iyo ntambara rero kuko ngo nimba ari ibintu by'Akagera barwanaga, niba nibuka neza bahise bayita ngo Akagera wo, cyangwa se Uganda Tanzania wo. Ubwo nyine ashobora kuba ari ibintu by'Akagera barwaniraga. Hanyuma rero Zanzibar naho higeze ku bintu by'imvururu, ariko imvururu nyine yasura ibintu bya politiki. Ku kigwa cya Zanzibar habaye imvururu zidasanzwe naho zishingiye ku matora y'ubutegetsi hagati y'amashyaka nka Chama cha Mapinduzi n'ishyaka rya Civic United Front mu mwaka w'1995 kugeza muri 2000.
10 habaye imyigaragambyo. Urumva 95 muri mwaka wa 2005 2010 habaye imyigaragambyo ndetse n'amaraso arameneka, ariko nta ntambara yeruye yigeze ijya gute iba mu gihugu cya Tanzania. Icyo gihe rero cyahise haba hari akajambo muri Tanzania kamenyerewe kavuga ngo Zanzibar political violence, kahise kamamara mu gihugu cya Tanzania ndetse n'abantu bakurikirana bya hafi ibijyanye na politiki. Hanyuma rero mwaka wa 2020 na 2025 n'ejo bundi igihugu cya gifite amahoro cya Tanzania, ariko nabwo imyigaragambyo yaragaragaye kubera uburyo abaturage bakunda kunyurwa bakajya kuri wa gukeya bakabona imirimo kugenda bipfa muri politike, niyo byatumaga bajya gute bigaragambye. Uyu rero 2025 ubwo turi gufata 2020 kugeza 2025 naho hari ikintu cyitwa imyigaragambyo ishingiye yuko hari abanyapolitike barimo barafungwa cyangwa se bafunzwe. Uyu Samia, uyu mudamu uyoboye igihugu cya Tanzania, nta bantu bakomeye mu bya politike arimo ahangana nabo. Nahoze mbona itangazo ko yanatsinze hafi amajwi 99 n'ibice ntavuze nibagiwe, ariko akanama gashinzwe amatora ka Tanzania kamaze gutangaza ko yamaze kwegukana amatora. Urumva rero n'umuyobozi udashakwa mu gihugu cya Tanzania, ariyo mpamvu urubyiruko rwinshi rurimo rurabyamaganira kure no gufunga abanyapolitike biri muri iki gihugu cya Tanzania. Tanzania rero ifite umwihariko nubwo izo mvururu zihari, ni kimwe mu bihugu bya Afurika bitajya bigira intambara z'imbere mu gihugu kuva mu bwigenge mwaka wa 1961. Kuva icyo gihe ntabwo baragira intambara mu gihugu. Julius Nyerere, umuyobozi wa mbere washyize imbere ubumwe mu Bugande cyangwa se icyo bita ujama no kutagira ibintu by'amoko n'amacakubiri, umuperezida mwiza cyane. Ubu ngubu hariho ibintu bijyanye n'impungenge za politike ko n'intambara ishobora kuba yakwerura, kubera ko ibintu biri kubera Tanzania bidakemuwe ngo politike bayigire kiriya be gufunga abanyapolitike, barashobora kuzisanga bafite imitwe irwanya igihugu cya Tanzania iri mu ishyamba, ugasanga niyo ntambara itarigeze ibaho igiye kujya yabaho. Ariko kandi ubwo bavuga ko nyine ari n'iminsi ya nyuma ko n'ubundi bihugu bigomba kurwana cyangwa se bigacikamo ibice. So ibijyanye n'amarozi rero twatangiye tuvuga y'Abatanzania mu ntambara barimo bararwana, ntabwo ari ukuri kuzuye, kuko bagira imyitozo myinshi mu bijyanye na gisirikare muri Afurika y'Iburasirazuba, ndetse bafite igisirikare gikomeye cyane gitozwa n'ingabo z'Abasoviete. Nyuma y'ubwigenge barazitoje. Abashinwa nawe bugingo n'ubu baracyatoza ingabo za Tanzania. So nubwo nta nkuru ivugirira gusa ku musozi, bishobora kuba byarabaye icyo gihe, kuko Abatanzania nabo murabazi nyine ku bijyanye n'ubupfumu cyangwa se n'ibintu bya gakondo, wenda birashobora kuba byarabaye icyo gihe mu mwaka w'1978 kugeza mwaka w'1979 ubwo Tanzania yarwanaga n'ingabo za Amin Dada wa Uganda. Birashobora kubona ko icyo gihe byabaye, ntawamenya, kuko ngo bashobora kuba barabyifashishije imbaraga z'abapfumu zituma ngo amasasu atabasha kubegera, mbega barindwa, hanyuma bakataka igihugu cya Uganda umufiririzo kugeza bafashe Kampala, kugeza Amin Dada ahunze. Umuyobozi ufatwa nk'uwayoboye mu gihugu cya Uganda akakiberana ubugome, hagapfa abantu benshi cyane bapfuye urw'agashinyaguro. Ngaye nguko rero uyu muyobozi kazi wa Tanzania ngo yamaze kwegukana amatora. Yitwa, izina rye rikunda kunjabuka, izina ry'uyu mudamu rikunda kunjabuka pepe. Yitwa nde? Izina ry'uyu mudamu yitwa, yego, Samia Suluhu Hassan.
Samia Suluhu Hassan rero yamaze kwegukana amatora. Nubwo rero bimeze gutyo ntabwo byoroshye. Subscribe, like kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ciao ciao.